Right me right me go no they we can ideal content no go down the Facebook ni can they monetize. Many am go was me michi we ka page tem benen. Many shall submit your interest form for content monetization. Mi jira michi form me chi je tem go no bila let me benyo di ka jen video mani. Okay. Akan konon yam gwas me tem go no deri nice Kenya. La Facebook ko allow nated content take 10,000 followers. Make any 10,000 followers. Can YouTube, I'm sorry for you. Ko gorje no be 10,000 followers. Be YouTube no be kule gore no be monetization be kule request. So ka kuje mo en rami mo me cha come form me form nen yen mo gwate me. Gorje no bro de palpin ko dob dan dere setup keje. Ki dere submit keje am form me be kule jack Facebook. Gorje no dere de palpin no. Men gore ken yam bele lung jeneni, you know. Alajin na me gore jeno bi twanya meni, okay. Mishi twany te mi benungi, mi benwa ka jikel gwase me ko mishi twany ana bina me binen tega form benungi gwade meni. Form mo jene gwade meni. Form meni binen mi jira mi mo mi sha allow, you know, bi form me binen. Are form gane me tega de binen tinte benyodi. To goro bi kenen boke jine karwadu ndob dan dong deri ke set up keje gwada me menyam ke mi chai thi ke jagwas meni what tell us about yourself. So you mean that teleri chanki lela na metele problem ko option na meni men guri bilal jenene na me bi twan mi kelele what type of creator are you. Bi category do bi jetwan mi shi twan na mo bi drop down menu beben bi selection bi lat ke jina tam mele di selection dong di len no jin digital content creator, a jin comedian, a jin athlete, a jin rami mola musician, you know, but I will recommend no lare no jin digital creator ko mi jira mo gor bi monetization be je ko digital creator Canadian content kwa video no kwa ka upload you know na mo dere la gwata me be jogo ne be jogo no ne what is your prepared format of content production jogo ne jino jin ka content ni ken la de money jira mo money. So na me binen beji mo ko beji mo ka form mi bi gor no bi fill up but ti jen form me men goro dong der ngach no yin yaga no mu dien ko der kule te ka ngach ka do dan dong der form de jer ale kaja form me me ben no ngi me men bi fill up jene okay jene gwada me mishina me shine te goro ke ji gwada me ni you know der gwini ke nyama dana ci kon nen gwada me category be la jena mo menene money bi category kel bi kwan kuma man ka okay but I will suggest kwan nikel karwade ko gore jeno jen ba ji monetize and then work format me miche twan what is your prepared format kan ti ben gwad me ti yen ganen gwad me tin gore ka tin kenen tin kon der yoder ke jeke ke and to real tin ti photo tin ti text post ke sto tik tin ken yal bi ke tik okay bi ke tik dial tini bi dan bi twan and then miche dan ti twan tega mi gor no binen after that she done che twine gwada dan she gor no jin bi na mo bi submit ala form of money ko form very important ke ji mi jira mi goro dong ba ji monetize diri goro bi gor na mene ji kam do dien gwas mene na me ajen andana bi submit anana mi shi submit be jo ka lada mene mi chinenen mi shi submit be yin na me be jo no di you are on the wait list and gwad mo ci tok jen do dan dong deri interest deri je submit ke je gwad many be jonji update interest form in case mo dong jira mi mo goro dong deri form mo deri je update ke dong te mi ci banraten but I will suggest that mi ci fill ke kel chu je la fill up nyok and me lere ganetin kono dong goro de monetize so mi jira man no go ba ji monetize you have to follow this video ka goro no jin bo be nywa ganeti ko ken. But remember this men gor dong de yendi alalat kim men dong de yendi al ngaji long gwada me men gor ke long gwada me o jinder te ke 10,000 followers today monetization dere kule to ka je me ken 10,000 followers ken ka konjek ano shi de men jek but there is star ke subscription dere ke jik dong de je jak ti toto shi ke form ne ken meti ka 5,000 6,000 8,000 9,000 they just allow ka start they just allow ka subscription but to shi kala very important part jin nyod ya gwada me menen yen ma gwada me ala content monetization ala na men karo na me jin gor ko money dial wi mon so mi na me shi jik that's good for you please nywa ne ko ken anyo gin mete ga mo don ku gwada gore pin gwada mo
ba video ba jalat ka kwide and then ba jag ye ko do dan dong der andere Facebook monetization der je je ka ja ani biya ta kamal ban yo je ka tip do den